Dobar dan, dragi gledalci. Sveže, tek zalepljene plakate juče popodne neko je noćas pokidao. To su plakati na kojima se obaveštavalo o koncertu grupe Funky House Band. Šteta, dobri su momci, a i žestoko sviraju. Sada ti plakati plivaju u vodi, ali ja mislim da će koncert koji se najavljuje za 4. decembar ipak biti dobar. Još je neko jutros ustao na levu nogu. Gunđajući naime u autobusu, što autobus brzo ide, naglo koči i što vozač nekontrolisano, zaista nekontrolisano otvara i zatvara vrata, jedan putnik je glasno komentarisao. Ovaj vozač, kaže on, mora da je juče bio na slavi. Danas je drugi dan slave, Aranđelovdan je kao i Sveti Nikola velika slava i u Beogradu i čini se da ceo Beograd slavi, odnosno jedni slave, a drugi idu u goste. Pošto je i danas nedelja, pretpostavljam da će trpeza biti nešto bogatija, mada ću se rukovoditi onim trnom Jovana Hadžikostića od pre nekoliko dana koji kaže da lepo vaspitane domaćice u ova vremena teška i danas ne treba čak ni svoje najbolje prijateljice, a ni komšinice da pitaju šta danas kuvaš za ručak. Šta se sve danas nalazi na repertoaru beogradskih bulevara, osim onih stalnih rubrika na koje ste navikli, a to su otkup stanova, video meni, zatim naš doktor Colić sa svojim gostima, vidjet ćete neke nove priče i upoznaćete neke nove ljude. Želim vam da provedete prijatno prepodne uz nezavisnu televiziju Studija B, a očekujući Tanju Ninković i najnovije vesti, da prvo čujemo muziku za dobro jutro.